Adele Altolor again. This is, I guess, my third vlog, and we would like to welcome you to our Tinagba Park, our temporary Tinagba Park. And we would like to welcome all of you to Tinagba Festival! Lumunan, lumusok tumuka. May natamang giro, mangutot, tuking bagamaksagot. Nagulay at butas, ay basa parada. Namin alay para kita magmuya-muya sa iriga, magtinagba, magsilong kita sa parada sa iriga, magtinagba. Celebrating Tinagba Festival 2020 that will be available 24/7 with my cousin, Attorney Pichi Altolor Maralaga, and my brother, Erica City today. Tapos mo, Mundo semana, kading preparasyon, kading mga barangay, mga flow. Ako dekorasyon lang kagayon, mga gulay at prutas, na pinag-medyo rin, naming magmuya-muya, mag-alay na kita, mag-alay na kita. Na ngayon ka okasyon ta sa diiga, magtinagba, magsilong kita sa parada sa diiga, magtinagba. And imagine Mr. Jesse Gonzalez and all PIO staff. Committee on Programs and Group Chairman, Mrs. Paulina Sayuri Baronillo, all City Sports Office. Tinagba kita sa diiriga, tagarin ko na da mga turista, dawa maagang ana di panahon. Okay lang, mag-enjoy kita, mayang na kita, magmuya-muya sa iriga, magtinagba. Happy